محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام alkarba centigi mandemu am tangayne Allah subhanahu wa ta'ala fa kaba shetana torom dina wala da sanama mi damne ne flanve amba zizala ni setigi masata ko barkay kanga jonya ananga la fu jira Allah subhanahu wa ta'ala la ka alaka se anaka korta nyina fe kanyi setigi masafa ka faranga ne mbarayna li yakuna al-amalu ibtigha'an li wajhihi azza wa jal jango baray nga ke setigi masanya da nyinne baray لا لرياء ولا سمعتي ولا لغرض دنيوي على كان دم بارين أكنك جرجر كما أكنك يرمنغما وأكنك جيم مكور كما على كك على نيرا نين بارد دماي السلام أنجك تكين أولا أيان زما دكولاننا يا ربي الله سبحانه وتعالى كان دم أبدو سنما منونغ أنينا أنانغو في على كامينا ناما على كوكا على يكما على كوكا على كربنا بنا سنما بركة كما assalamu namboro la amidi ko anga sababu nyuma alkaraba sallallahu alaihi wasallam alaka kira nyanama assalamu ya la horo nyana ni manyani makana chantigima assalamu alkaraba nyanama alaka kira nanna ongama alkaraba bugora ongama alaka kira sanzaba shunat leka kasola ongama ya ila kalimatillahi azza wajal ya Allah subhanahu wa ta'ala kapmaka korta alaka jonga Allah subhanahu wa ta'ala yenu dusukunye uka alkilibandiya sabati aljina ka aywa sigilika noya umma janima kanu farko lo jeni alkalaba ka bara kerani nde kama assalamu aka sange kerani nde kama abi wajibi yanga anga ka nyuma sarani duko wi ola setiki masaya nyina ve kwanga ke nyuma ndona wi kwal Allah subhanahu wa ta'ala nyuma do masayi kwal tafdir wala wa tafdir wala yafe comme hono mande chamana musoma dem sana ma koro kwanga duko sama alkalaba ma o duko de bi wele ko soli am sol ka alak rabbaka azako dama jiralla nay du ko ka yere yoro aka sogma dani ngana munu nga sogma dabena no be wele ko as-sahabatu radwanullahi alaihim alak rabba jenyon munu nya yenu nyeye no liman yanana ka dina mina bolo kabalo ayu al-islam ya dina ka nakele ngele tara Allah subhanahu wa ta'ala mama alak rabba java am du ko sama olu yaruma ka sey ka du ko alak rabba sallallahu alaihi wasallam bona sanmawni kaseka duko ke al-islam furuba jamakulu tobbele jeleye munun liman yana al-karabala ila qiyam as-saati katase al-qiyama jodoma namboro la am asamo karakara asamo ful karakara leye ce ani muso dem sa ani makoro akhwan al-muslimin malam assalamu usikum bi taqwallahi al-azim maladi nyirakun ladileko ayto nga janga sara Allah subhanahu wa ta'ala ni وأحذركم من معصيته الدائية إلى عذابه الأليم السلام الله سبحانه وتعالى كوانا منجه أيتو أنغان زيكو كي أكل الله الله سبحانه وتعالى كوانا من دبلا السلام على كرماندو أيتو أنغان زيكو كو دبلا لله أيتو أنغان جيجا كبالو نغانغا فاتو أكا إمامي مكو بي جنربو لا فيالا نغي مكو بي لاحرا كنانديالا يحكلتو ندكورنيا فلالا أفندما دكورنيا فلاكو الله سبحانه وتعالى نيسراني يا ربي الله سبحانه وتعالى كان نغيا أنا مال أسامة بلا جليمة وعلموا وفقني الله وإياكم الصواب في جميع ما نقول ونفعل نوك من يبلغ متمنا أسلمة معنا مسمى ما فاكر لنا بلا جلي كادوم على الديلي على كأن ننعو بلا جلي بسبب ما كتا أن فتلا
anna min at-taqwa at-tawba ba fa ka don ka fa ala ni siranya ye wala da bilbil bay bahrun la sahila lahu babado ajibi wuyona yere bakango ndala ala ni siranya bilbil bado ye aywa tubi ye kasga Allah subhanahu wa ta'ala assalamu fi mi yambla ni volila anit le jugu benat le nyet le jugu ye ala kota kera disi goshi yoro ye mawbi duma ko kan zigi kera comme na fo na Allah subhanahu wa ta'ala nyineme moko wal mananyete mawla ta'ala Allah an zalika ulwan kabira ala kabuma assalamu kaknga baluna yi disukuna ka fo ko aynul jalali muhaymin alika haythuma kunta Allah subhanahu wa ta'ala ko kortanye a sheri yambi kay kera je yoro yoro ngane mo dama la ko ala nyebo lula ka sey ka dum ko kana keta assalamu ka assalamu nyo joli bon o te jate aywa ala ko taybile assalamu ka assalamu nya kan na fulun daraki o te jate Allah subhanahu wa ta'ala ko taybile shonyini jene ya bulu flala ke o ker kamale nyai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o madela mba fa assalamu wi assalamu ka tube ka segango anga tiene nula wa Allah subhanahu wa ta'ala ni sarnya bele at-tawbatu wa ar-ruju' wal inabatu ila Allah fi kulli sa'atin wa hini assalamu watibe akasoro ijambi yera la ibi ka jonya don way bi ala kam sayaddo way dama la ko Allah subhanahu wa ta'ala nyebi lay ka keta fitini na pamba la mop mani tienena seki ko ka tubi Allah subhanahu wa ta'ala ga yafa ni ala fe ika sey ka nimisa ika aywa keta korale la ka sey ka laydu di ala may dusukuna kiti se ka nyu anaka assalamu balu tande fokata sisayema odala alkaraba ya fanye ko be kaso de la yananza doche adunya sijinul mu'mini jeye mu'mini ka kaso de ngani mamina na bloki boka daya ni mamina na yere sako ya debe fezeya kay ni dugo ki karamo ko ye ka shetana mina ni bole na ko mi ode aywa keta yinyana mami java yer ko java ko bil laban ka dace wa kabru kono sigi benen gofe alkema jodo segasegel benen gofe wa soy soflay imal masiru ila aljanna imma ika keta ka laban ka seni aljinema wa imal masiru ila an-nari wala may ka keta ka taniya janama tasmana imma an takuna min ashabil yamini imma ika ka kinbolo tikula wa imma an takuna min ashabil shimali wala may ka kan mamolo tikula Allah subhanahu wa ta'ala ka hakili jumande amma ala ko kaka alaya kama لذلك عمر الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ايوه نكما القرب صلى الله عليه وسلم الاسلاميه الشريعتي اي امريك الامه المحمديه بالتوبه اي الكرمande يا مريا ني توبي واتبه كو غاتوكا سكانغو كتا ستكي مسما مبينا انه يتوب في اليوم 100 مره ايا بانغاني حتى كنما نسولا قال يا محمد من الله سبحانه وتعالى يا لكولشي Allah subhanahu wa ta'ala yale se sanunya kabulu sanunya ma asarabahu qatu akanyina ma bekora ma daba ma ko ta chien kele nga kwale bi tubi kata ala ma jedungo do tliwot le chien keme ap ma sisa nene kibaru be chugudi hagil tu yer la malma ke mbalma muso hagil nyuma be ala fa ala ko di amma ni ala kraba ko kwale kat lela o do ya soro jien kan kwale bi tubi kata ala ma stle kono chien keme la siya ma fi yomina hadha mate angwa bima domi ظهر ايوه الفساد في البر والبحر چني بانينا چني چرنا مون نيونجا جيلندكا اني باكونو وصار ظالم يعتز ويفتخر بظلمه في الناس توني كلا كرا ستيغي فبا ديسي غوشي كوسو ناكا توني يبرسبو كالب سمولانا لي مينغا كو بانا كو ماتسه كو يلما ولا يخاف في ذلك لو متلائمي أتسرى جلك باكا جلك لنيولا واتم ملولا تسامع ولا وأتوني نكلاو دكرا أيوة سنغولاوية جيف عندنا نانفهم الله تعالى ديلي على كحكي لي مندي أما السلام عليكم دوغو جيرامي بما فيه أما فتشين مسيدم سني ما كورباي وجمع كل تجمع كل يكون ماني ببوفه أي والله لا إله إلا هو نعلي حكي دي ميما وتسافيو hatta yarudal mazalima fay moka femunon daraki fa ko sekati kuma kay yafanyi ni mo fe ka tubi kata alama wal man la har alaka tasma daka fa hine ka juku mine wala ni mami nye bora olu fe anema may jie kono mi vili motigi
alaka hakili nyumande amma wannasu imata ibn muflihu alsalamu manvi mafla de imata ibn muflihu imma mi hakili soroka tubi ka sega ko kata adaba mama ala sona o kishira aw zalimun li nafsihi mubinu wal mi ya yara kun tonyo ka to yara sako kela ka nidingo ka karamo ko ka shetana ka karamo ko ka seke maula ka seke alaka jongna ka yala ki sigi mauka ka moka haken daraki ki sikaka ka moka dugma kolo ndaraki ki sikaka ka mo muso ndaraki ki sikaka ka moka aywa nafolo ndaraki ke kono fa ola ka kono bara juru ciari ni oyi a no tigala masara alama ba don ko ya yira kun java abado ko ya yira kun tonyo assalamu alaikum lama tubu ila allah ay tubi kata allah subhanahu wa ta'ala ma inna allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin allah ta'ala be jonve jomunu bu yera don jonye ka ala don udaba may nu chene na ubi tubi kata alama allah ta'ala be jonve munu bu yera kun sanunya kabu jurumuna shu anitle sokoma an wula alhamdulillahi rabbil alamin yalil ilamu annana bi idnil mawla jalla sha'anu assalamu alaikum mandum nena manya bla matamena ba faka don setigi masaka korta anaka bonye kono enta sabana okhara fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki anzigra kokora maliku bon ansika kalamblo kono minbar al-fiqh al-maliki 120 siki keme anisigi biwlo vlanana والدرس إن شاء الله تعالى على الفقه المالكي ولا دم من دي أمبي بشونا السجل أم بالما كان بالما مسو أبي بولي مالكو بون أنا سك فقه كونغا فمن كنا يرى كبا مالكو بون أنا سيما الله سبحانه وتعالى بتشوكو نيومانا كبا على كربما نيدي باروي بي إن شاء الله تعالى من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني ولا دم من gafe sanama mina angara mako yo fanye ko nambe pma kwanga gafe twafo ko nambe pma kwanga fo ko karamako ko kwango karamako twafo barsabu alkara sallallahu alaihi wasallam taraka dine mineto don bawde bolo ako ulama warasatul anbiya ko don baw yenda bium tienta bayi kasigi tele la kasigi arajo la kasigi kenaka ki dungo fo mo yette alhamdulillahi rabbil alamin malgum an saka kalano ala zanu ya umma na ngongo amba ngara mako jira mawla alhamdulillahi rabbil alamin chawyen ndine mine jilan an jili tanaqalahu ar-rijalu jilan an jili chawya mine nyombolo jamakulu foka se on va frafna tle bien van feya alhamdulillahi rabbil alamin nana ma ni malkum an asga sira jele de malkum an asga dine dinu ahli al-madinati madina ka dine algarba hijra laka ba makka kata madina de atnani mammi va bamanye ko la don wala je afo ni malkum an asga kala ndaw nyemi vo silamaya la alhamdulillahi rabbil alamin assalamaya nan jatiku yafo alaka hakili nyumande amma alako kaka alaya kama ay masaga ni yelama mashit saga ni yelama kiyeni alaka hakili nyumande amma ambe Allah subhanahu wa ta'ala del alaka ambalo anga sira jele nga alaka amvato aka dina tasira korale malkum an asga tasira sira nabi saka kenye nga sira mangorai alaka ambe sababa ma alako kaka alaya kama alako ka alaka sallallahu alaihi wasallam ni abuna sanama barka kama Abu Zaid al-Qayrawani جزاه الله أن وأن الإسلام خيرا أم الله سبحانه تنو كألا بركة داك دعوة كانغرا مكوي أسرب الله سبحانه وتعالى كأجرا السلامية جورا من على كناصر الله والدرس التابع للسابقي مبلمو بولادة جروب التقو ولادة تمنينا نمام حكي لي بولادة تمنينا أنكمانا على المسيحي على الخفين مسالي اللي بكي كيرو زبركة تقو منا السلامية شريعة الله wala da temene pmana odeka ka wati anda ambulo mandlale ko shartula yananga dor salati ki reka babula insha Allah ta'ala bisikina asalati ki pma jo yoramina amina wuliyi femi rabi wele ko khofu heza'un min jildi wolo sabara de do min lale do kabo wolola yalbasu ar-rajul wal mar'a kene muso bele jele bado alakrat lela kene muso bep bado والمسو عليه في الوضوء جائز كما سالك الصبر إنغا سلجي تاتولا أسلام الشريعة دكا للمقيم والمسافري ما من باك تقول أنا تتامن أو بسكاك تاما دي فانا بسكاك لضرورة أو من غير ضرورة ضرورة سيما دكامبيه ضرورة ما سيما دكامبيه على باتو كرنغر لندو فهو يسد
masadda ghasl ar-rajlayn fi al-wudu'i abi bla sef la kolide nona seljila bi shurutin marrat dhikruha fi ad-dars al-madi sharti munum boke o bi dakani sharti mununye olu kofoli temena mbalma ke mbalma muso wala da temenena tafakkaru wa tabiru ma'i aya hakili dayele aywa kapman ngola shinno fe jango puma ko dada nyonga no kera jabi bi ke jabi dala kenyeni ni anit leme benat le juguye ni ko ngoy bi hakili tu yerala wala on nywana on da fa ngongo da amba fa ngangara mako ko karamo bunu mana kunu ngo nu ka puma maseki bi o ka puma o ka puma tiseki ni nduma ko le mbi meleke arsala puma tiseki bile ayi ala te soma ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama arsalamu fembi wele ala bato mbi wele ko almasu al khuffaini kama salalka khufu sabra flaka rakhsatun wa yusru sonoya de do man Allah subhanahu wa ta'ala bihi ala hadhihi al umma al muhammadiyya Allah subhanahu wa ta'ala fon sirira nas sonoya yi aywa muhammad mandeka وقد ورد في أحاديث كثيرة صحيحة أننا حرص كلمة شامانا تبلغ حد التواتر حرص من ناجة السرا أيوة تواتر حكما الحمد لله رب العالمين من بعد جيرانا كون حرص حكا نو نانا كوكولا وصبتي ليدو وتسكى كنغالو نيبلي وأبين من بارب كان أي أسلامي سرا واجبية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص منو nu bele jele ya sabati ka alkrabba kisna man aywa chama be alkrabba ka qad jawaza al masaha ala al khuffayn wa fa'alahu aye aywa josili masali al keli kufa sabara flaka ayadaka wa yara labana ka ke al-hasan al-basri sarabi allah subhanahu wa ta'ala ka ko حدثني 70 رجلا من الصحابه رضوان الله عليهم كما بيولو فلاني باروكا على ايوا الحسن البصري الكرب صلى الله عليه وسلم جنونا الكرك الصحابه ولا كواكل لنا بلجل يا صبتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كفكو الكرب مسح الخفين كواي مسالك ترو زبر فلكا السلام لهذه الادله القاطعه والبراهين الساطعه بوب القيرواني رحمه الله سبحانه وتعالى بابا في المسح على الخفين ندلو جيل نو كما انا فيكو كتابو بسبنكه usejwele dalu jele undeka imma qur'an aya wal malaka sallallahu alaihi wasallam ka ayu hadisa kana man nasu wal malaka ka sahaba ka baranu ka puma kan on garamo ko puma jome odeka nga puma mina na dalu nyi ayu tayoro no e madrasa de kamana gwa aba fo ko ne figu puma kan ko makando kwata fo ko alako akira ko a nyede min bato tleble ni ale nyekoro o tele wiyet lela ale de nyama ngene na kenera do mena bi cewka dalu tayoro yi ala ka kili nyumande amma ne ndalu jele no nde kamara salatiki ye bonda jo abina pma masalal ke coko ka coro zabara flaka yana nga do salatiki ka pma na ferke mimbe kola bi jamana labayna ambo boala amba fa arsan foro ba jama kulu ye la yajuzu al masahu ala al jawrabi sisati munu mbanga jamana labana bi sisati fiemani nunu fini siseti nunu min va be woe ni masri do nati do nene pembeni kama ati do bana furakali kama masri gwazan damado masalel dagande akake oka fil madhhab al maliki malakum an saka tasrala wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu amba fokan zame alala Allah subhanahu wa ta'ala de bashido nen bana sisangoni نيان ندوي أصلاتي كبونا لا أسرب الله سبحانه وتعالى كأكباب في المسح على الخفين أكون يبونا كوابنا السبع مسالة كتشوكي لا تروز برا فلاكا أكو ولا هو كذا كليرو السلامي أن يمسح على الخفين أكم مسالة كتشوز برا فلاكا في الحضر والسفر أباك سو ولا ما بتامنا ما لم ينزعهما ما دامني أما aflabwo adune kofe madama na ma boko were kama selji nyumandale ko ka sabara siri ni selji chena na bina selji werata kwa dagale doye aka joshili ka sabara ngadama ako wazalika idha adkhala fihi ma rajlihi
ako sharti na ya save la do sabara ngono بعد أن غسلهما في وضوئي أكلي كوفك سيف لا ينغو سلجي لا تحل به الصلاة سلبي الدقاني سلجي مني ما كورما دي كجيرانا سلجي بي سلتي دقاني أوي ني أيا سرني أوي أيوة أتدقى أكا مسالي لك أكا فهذا الذي إذا أحدث أكون اندقي علي كمان ماما شريعتي كمان ماما نيورينا مامي نا الصفلة وتوضع أي سلجتا مسح عليهما أتكلم بمسألة لك أفلاكا أيوة أسكسر أي سلجتا سلجي دفلنا كسرك خوف فلانزري نوكر أدغالي دو تكلم دي مامي ني خوف سري نشرتو دكيني شرط منونو تمنا ولا تمنينا أكو أتكلم هذا الذي إذا أحدث وتوضع مسح عليهما قد قاموا تكلم دي أيوة أكم مسألة لك خوف صبر فلانغا ako wa illa ngana sorla kwa yadu aywa ka sorla sharti nun do madafa fala shariata daka ya kama salel ke churo zabara flainga ako wa sifatul masahi sisa shurutu kala ne ko fe masalel dakali o kiti dile ko fe imam balma ke balma muso ako niye masalel rek ketu ko mangutuyi an yaji al yadahu al yumna kuna yasalji tanasra salji labanyorola na bina seyin joshi ka to sabara kono kwa ka kinimbolo ke min fawq al khuffi turo zabara sanvela la min taraf al asabi'i sewanu nungu yorola wa yadahu al yusra kwa ka numambolo ke min tahta dhalika odukumanana sabara dukumanana numambolo be kinimbolo be sanve sabara nuna numambolo be aywa sabara nu dukuma thumma yadhhabu bi yadihi akasraka tani aywa abule إلى حد الكعبين فكتاسي سنغرو فلا سانفلا دانا ني أيا سما كابو نونا أكاجي كاننا دوني فكا يلك سي كرو فلا ممبي السلام سير أيوا سيفران سانجي فكا سي أيوا أودان يرولا أكو وكذلك يفعل باليسرى أكو يا كتا تشوكو منا نكيني أيوا كيني زيلا أكو نوما زي فنانا كوابا كو تشوكو كليلا ako yaj'al yadahu al-yusra ako numa ze masalal ketola ko ba numa mboloke min fawqiha turu zabara sanve wal yumna min asfaliha kini mbolo be ke ose numa ze masalal ketola kini mbolo be ke duguma ako ba sama fokata se ayo senguru fulani sanje ko mena fa yake chuko mina kini ze masalal ke chuko ako wala yamsahu ala tinin fi asfal khuffihi akwati masali yalike bogoka aka aywa khufu sabara dukumanana awrabsa dabati walma aywa bagambo hatta yuzilahu fako wuli folo be masahini masali yaliye aw ghasli walma kuli sisa eba donc selwati serebina seljita iba faka masali yalike ka churo sabara flainga ngai tamato ni sabara indara bagambo la walma darab boko dola o boko norome adukumanana ibo de shenga boy folo ko no ko je ka sabara sanuya okuma ka seligita ni sera sabara ma okuma bi soraka masaleli kaka ko mena fo kitab tigi wasfu min fuye sisa kechuga min fuye sisa waqila ako don ba do ko yabda fi masahi asfalihi ko bi damina ke khufu sabara dukumana masaleli la من الكعبين أيوة سنغرو فلالا كاس جينا يدوكمانا في إلى أطراف الأصابع فوق سي نونغ أيوة أولو أيوة نونغوما لعل يصل إلى أقب خفه شيء من الرطوبة ما مسح من خفيه من القشب كمونغو كدامنا كوفي كاننا ينيفه كوكا لانيني ناصر الله بينيغا منو nolu norole do sabara dukumanana olu ka bo sabara nufe ngani yata nuna kana na sanve olu kana na yele kana noro sabara farkolo tola ku kala nyini ye ode ako wa in kana fi asfalihi tinu koni bogo kera ayo sabara dukumanana fala yabsa alayhi kwati masali yalike sabara inga hatta yuzilahu fako boga wili hadha takrar minhu rahimahullah ninye asakira aka mafole ngoroka arsalatigi amidugo ke aye alaka hine an arsalma shubela jelela
assalamu puma bakuruma fo puma labana wati anda mbulo makaba wolo khufu sabara kunye wolo sabara ye alkaraba sallallahu alaihi wasallam tlela chawbadu wa musawbadu ala hinana alkaraba mandela ka yamardi alkaraba ma puma be abe kuma nga aywa sordashu ka sabara ba mina be wele nazarakana ko rangersi anode bo mi nyove ka do wati be ka bo wati be seliji tala tle kona shenduru Allah ta'ala hinana muhammad mandela ko masalel be kaka da sharti sabara nyere aywa alkiranna ka sahaba ka tle sabara be chugumina halna yeranga tlina aka soro o sharti dafa mbala ina fanya fa yakata me chugumina o kofe aka soro ya aywa asiri sanya dakeneka ka selji nyumanda selji mi farda selji ka taka dafa le koray ka damina tega fura fula ko la foka save la beko ni sengile ngo ko sabara siri ka soro ka sekile ko fana sabara siri ati wasake masalat saka kaka frika save la beko ka je sisa selji bana pew illa bena sisa ibi soro ka sengile do sabara ngona ka siri kanye ka kele fana do ka siri kanye no selji nchena sharia ba dakaye ni selji warata ni sira sabara mai kan yera bla boli lable ibi masalal ke aka nanga jamana laba sisetiwu nazara siseti munum ba vesisa kuma nana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tama ka fo ko masala bi daga oka nga o kuma yu khalifu al-madhhab al-maliki an malik ibn anas ka madhhabu fome nyongo awni malik ibn anas ka kalande wonde ay minen ka kitabu la ka wasadu ulula ala ka hakili nyumande amma barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما